Si hai algo en Galicia, son bandas. Boas bandas, maravillosas bandas, formidables bandas que aparecen por todas as esquinas da nosa terra. Pois ben, dirixida por Fernando Arias, un home que ao mesmo tempo dirixe o Conservatorio de Música da localidade que nutre esta maravillosa banda, van interpretar, e un pouco como homenaxe a ese gran músico norteamericano recentemente falecido, Leonard Bernstein, fragmentos desa grandísima obra chamada West Side Story. Señoras e señores, con todos vostedes, na festa do 6º aniversario da Radio Galega, a Banda Cultural de Lalín.
Maravillosos momentos os que nos acaba de brindar a banda de Lalín. Estupenda actuación, a interpretación de West Side Story.